Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. We had 87 students appearing for the exams, the SSLC exams, and all of them passed. So it's 100% pass percentage. And we also have here with us Aviala Nongse, who has also been the school prefect, and she's really made Christian Academy proud. She is placed in the 8th position, getting letters in all the subjects. There are 6 subjects altogether, and Kikina School ka Christian Academy Shillong kila syarat kemen hadir ni jingmi ke result jang secondary school living certificate haga bagi dan arung kikina naga school ki belayo orung cika top 20 iwe ide ibeyo yang kedan ke bapra I abiela nong siek but iwe per ide I asa waka semblai ibelawan haga kedan ke ba arpau gilayo banyak keren bagi principal jang school ikong FE Khan but lapen pau hujung sko kemen ba menta usnam ru ki kena jongan ke school ki yop yang bandrung ke top 20 but lapen pau ru hujung sko kemen namar babaro ki kena ki bia khun ki exam ki pass lod alright. Here comes Aviala. Woo! Congratulations, Aviala. We're so proud of you. Kuteng kejonga kedai biala nong sit syong sa ha siap. But ngai ngot ni kong yang ngai ngot iblay try kan rat kuteng kejong jisu ke baula. Belong ngak ni ke mangalong kedai nomor jong ot kejing pen krea kejonga na do sedang hi ngala sedang na do sedang school. Kedai kejing ibor kejong ni kong ya. Ngawan ha ka 8 position ke bapra. Ngayo ke science ngayo sispa. Sispa. Kedai ngapen krea bet na do sedang school hi. Tehdian pada kadang mi ki pat revise ke bal adab dia ka singi shwa ka exam ru ka de betang ka revision hi de ban kre bet season kre tenum la hi si singi man ke singi dalong school na shim to like kenta so kenta shwa ka exam ta kuntu hi kan rio kan yo kenta nyam jile tuition ra hoi Kesayan tu kio selamat. hoi kerina ki no hikai school kinang mau ban hikai yang nga syupet ki jubab dia ki buat bang apan kre hin na jong na din am pelan dat na ka guide nga syupet kuntu ka guide no ko hoy menshania haublay da klemu nai ko maktian ko jong blay ang ladaw blay te ka yang nen ki batris ta mate ka te kuntahi te ko mening kong ru ki ka badan kam la dangi ko ang poi sikmat la dangi ko bingin yo he ke deba adu bas dang hi dan kam bandan ya ka jingmut mo ka ba ngin sedang may bangin krep har bet na do ni kongin ai be ka baphatam ko jungi but kumta ka nang mi kisi kumta hingin nang la asu ni nakalang jungi ni kong engis nga ban ayu iblay ba uladan rekat ya na do ba ipun krep ya exam ko jungi ma ban yala matrik de na do ba nang kulung hi abiala inong kulung iba minat ba ka jung tule mo na do nursery
ter hadu dapat kira exam ke jeng iru i 3 minit ha ni kong ibu ke jeng shan ya ublai te ni nget scam banang ne smart ru ublai nang kerku ya ke jeng kule ke jeng kan ba trang ke dong ke jeng ba india ni ngok men nomor ba impat juyo ma ban nakayeng jengi le ban ang ban yo position ma kadika sin ke ban kong ikon jengi tengi ngok men palat ni so ban ayo ublai bat kunjur ngamla kam das ngomu nang tagi no hikai gi balabtin dan ti ina do ga idang rit sisa ki ngila susan ya be haki nomor tuition ru im trele nanta ngiru ngim lapor wan kon frekot hayeng te kadika jing tre sistem jing minat ku jing i ringkat ba jing arab jing no hikai te yang so ban ang sebun gi no hikai ru ki ba la hikai ina do ba kidang rit bat kunjur hakne ka snem ba i kon frek ka matri ke jing i The results mtau snem komajulong hi ka bha ba bang yo ya ka 100% pass percentage but bang yo ru arno ki khna kepada ha ka list we aviala long said ba yo ka 8th position but esawaka ha ka 20th position kum ka school te ni sngokmen namar ba ya ka iba ka school kala le kala ai ka bhatam ni khna but ka adon hi expectations ye kini ki khna gi ba ken koi hi ka list namar ba kila adon hi but ni dadu ki class berit te nilai i ka performance rangi throughout the years ini sutu hi ya ka jingla ka jongki ne ka potential ka jongki but ni smokemen beda ba kila an koi ka thong ya ka ba kum ka school ru ni ba expect ya ki ba ken koi ho itu ba ya ka 8th position i dekna i ba ka jingtai shitom hi kala long bet nakaliang ka jong i hi namar ba i climate tuitions mo ti kalong bet ke ka ba yo na school kata kala sulong ka ba biang but ka jingta shitom hi ka de nakaliang ka jong i ti ni smokemen do namar ba long i la yo i hi ya ka jingta shitom ka jong i lambag ni snem but kum ka school shwaning kong mo ngi long ni ai mo yu blai mo namar ba ni so tho hi ba lemda ublai wirap hi te ni namla ban koi shikun ka thong mo ti ni shu ai ngo ublai nama ka result ka ba ni yo kan ka snem but ni sung de ban ai kublai ki ni ki no hi kai ki ba la treshitam mo met ban se man ai ka ba bhatam mo the best ya ka ba bhatam shaki khna mo ti ya ka jing kublai ka long shaki kimi ki pa ki belong so cooperative but supportive nama ba larangim ya tresh ringkat hi ngam thrai ngira man koi sha kata thong but ka kusan ngala kan ong ka ni small ni kwa na knowledge kade ki pastor jangi pastor shanlang i balong ringkat bani but iba don ringkat bagi ni ki kena mo bela journey ringkat bagi kena mo ki jing dwai ban support ya ki kena ha ki jing dwai ki jangi kan ban kan so tho hi ba kan long ka ki jing dwai jong ki ni ki banget ka church ko bar ko hi ka long kan kabala shibun ba kalong kani ang nga ban ang ba kadi ka backbone te jong ka jingjok ya ka bangya ba iya ba kani yo akan gasmi te ka message jonga kalong ba we will continue to give our best kumbangi ni ju ang ikikna but they should always strive for excellence hawa ni mentang yo kata 8 pat ka 20th position kambangin num snow hunno tang hakata nindang tur sa prang nindang be sa kata ka level of excellence marbat ka dega tahi bangin kwa beki kina kin soto ya ka jing prishtam namaba undon ke like naka jing prishtam nagaliam juga school te ni nyam ju encourage but ki jing kali ka bangi I have do ka por ka ba kile ya ka pre board exams ru ni klam ai na ka guidebook mo ke long bet jing kali namaba kumni na school ngin ju I ready made notes mo ka dadu kidang red hadu gena pe kelas kandu ni encourage ki bakin yaki answers wala demo kani bakin bring out the creativity ke tikade kata hi had long ni focus bet ha ka textbook baki iki bangi le ru nang ni ne ka long bet nyim shania hakin hi guidebooks no te handai ha baki la you abde ki textbooks ni shulong na ki tu long ki reference books kan te kata hi kade bangi ni sama ki kina dan akapenyongan baru akapenyongan kipas kadi kata ke jingkimen bani iba baru kipas kan
For once, I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.